wazalendo watukufu wa Komori, rehma na amani hoju yanyu na zimwendeleeni. Dobe hazentu sasa salamu za hatu rambe, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Andani dotsumboshela ni marhaba wa Komori ikao dokumdu ni udunga za fikra za hatu na ubosha marhaba menji wanama wa hize sheni mbali na mbali kao rangu wanama wa Chaîne Libre de Komori, habari za Komori asimsambeni Komori dunia nuzu nanu wananyasi wa hei Komori aktualite yowajibu rimboshele ni marhaba ukanangar aminu ukana ingeti ndanyi vadzimanu wa Komori ngam aminu ukana karjajo shinda rihundeze falsafa hoji mlifu wa hatu wa hujabanu rjeri uonese maskitifu madziro kaundu ya riremao marhaba menji mwanama Elhadi na shukuri yao kwezi taifa la Komori oskwalelo inu sijani virli mbabi ni rongoze mbabi wananyasi ma opposition ni mwambie nukana wananyasi ma opposition rimrongoza ni rangu hale rimwambie nukana ejuku mwikao nde hundrawe mwanamkomori ranyamkomori mtitu kozao ngari mri hao ne jukumu okaya zinuri paro mwambie nukana ni wandu ikao ndo mwambanga mwanao nemba ezi yathuma na zalini yene mba guvernoma ya hai rimwambia nukana na mje banu mje mrambie yaka ebanu kweli zinu kweli nga muhozwao ne Komori ne mwana mkomori au zinu ndrabo au kati paro zamba ukaya na mje banu mje mreleze ewe bo Mwinyi Baraka ewe bo Buruhani Hamidu bo Yusufu Muhammadi bwana Metra Mahamudu Abdu Suefu kweli banu nyiwa maopoza mwonao kane Komori ya hatu iha maji au banu nyima opposition wandrabu zinutiparo jaba nsimwambiani na banu na shinderele wane ukaya ngabo nrongori tsoyele wa mada masiwali maji ukaya ika mruha kaza mruhali mishunga baseke madi ningendwa yelwani mbuzi bahisi ikari haho zitwani auri jaho minduni ngarambao shi aminukana hata yohenda hwambashi hata ale jiwi lolifu na waboze mbuzingizo bala singo ulawo mda shena mnariko ufanya si uhunda namna ya urenga mitebe ribayeshi unga rikaza marambo baseka rikaza marambo yodo wakati riko zingara zila mbuzi kaundo zilawo mda shawa jau ikangabo wandu kao o wanadamu wapeu baheka nruwa kaze marambo emzima hendo zitwani hende hatusuze mbuzi basi vola ya juwawe mwenye mbuzi ila yehenda haungwale tambu ola hatusuze mbuzi ze mbuzi zibiri izo ndizo mrifanyilao nyima opposition sheizo ndrabo nsuwa nenamna ebanu Yusufu Muhammadi bwana azali haukaza hindi do mji do wandu ewe bo Mwinyi Baraka azali haukaza hindi do mji do wandu de yankili na mjebanu lelo mje mrambi ewange rahane jakati njia hiyo ngamparo o wakomori wansipia riamini ya ukanale bunjilio la habili wani mze watu mze Ashrafi na mwende hawinji bengeri kaya bori jokari ja hawinji aukaya wanulelwe yinu narikubaliane lelwe kari himili ya mze watu mze Ashrafi siti parti nzima wala nsuona izo ya rende Komori kelelo hauni ye mwana mkomori sha holiho hamba ukaya emadhalimu warengensi ya hatu ngebidio ketsu bidike namna inu abolelwe hena mruwa opposition na rensi suala la ukanaiti di yatende ya imbwana narikeba zima haukananga monao haina usikungu warengao zemali za hatu wenda wefanya mabunjilio werenga mbabiza wandu wewahimisara no waune hokangwa wauna wandu komale lweza barindi ni mze watu mze Ashrafi yatende ya fikira nje mahamanda inu bo Hasani Hamadi bo Mamadu bo Tosha Johari bo SMS mtojo fanya bunjilio la ukanange bidio rende harumale bunjilio lilo pari la tendelo ne mtukufu mze watu mze Ashrafi
asharafi mitsi mji no tsaminga monao tsimi bano ngamwambo kange bidore nde hawinji haukaya owandu wanu hena usikungwa jihundao mahala wawene hokanangwa wana wandu abo batu narutswendare ndera jimlise roni hokaba tu sisi side lo wenji riwanao nema diktatori wanu riwanao nema diktatori wanu akaizo desi johonesa vanule lo maudu ikamu nyibaraka au nsini mwa mwinyi baraka au juma mwinyi baraka hambange na bunjilio lelo yinu borazida bosufu mwa madibwana bobaruani bokiki botijindo msambeka mtsuhenda beya preparele bunjilo tsindanyi na rende ekazi nudezi jo kama sulaha riwoneso wandu wanu ya ukabatu sisi ngariko zao na rijihunde hawinji kwezi watukufu wa Komori izorambao garanzoru hambiye Rais Kolonel Azali Assoumani warengensi hatu za mvuu utsohire ndandrongo garanzori huambie ukaya vanule lwa yinu masikitifu madziro kwamba ngwendo mwali mwende mwatie suluhu ya taifa ebano umano na mrundo kwa wede uloadui umano nasi population ya Komori she population ya Komori kabatsi kwatsi na umani wede wanzo utie umani wede wanzo utie ukutruzi akazinu wananyasima opoza ezitwaza hanyu nazikebo nsingo juu bejo tswandanyi shatsidami wallahi hata wallahi billahi wa rasuli ngamlo amini banu lelo juma ekaka mjato waze malizahanu ekaka mjakansi haubadzima mwakubalukensi ngeko zao wallahi Azali wala kanu sabonsi enamna daraja ya Hundrazali no ufaume wa Hundrazali wallahi nge tayari ya utoa fatihu fidia au lukumani fidia na Azalati 7 sarumezi alafunyi wananyasi wanzuani mwanzo mjino sanjizi ya hirisha 2029 wallahi billahi rasulina namkena tabiri Azali wolaza ndrongo ya renda armwensinu akazali ngujokana hatsimbensinu nai harendema emabani hahenai wasiasa harendema ranyanai ngafikuru kanaza alinge na wakati ya upuliliezi inu maudu ya jerendwa nai ola tsuambe okana nane kaija ya ukalelo inu katsuto wa mwana hemzima fidia Azali hajua ukaya ikamimi horo habanu ngebidio ani nibalie kungumanyo li johangamia azalinge tayari alafunga ruhambi ya oba Azali emabangwe raya wa hao mijini hatu yalatsi mabangwe rakansi ya hwanyisa maele yala mabangwe rakansi rambeza mji yala mabangwe ya kansi rambeza hensi kwa maza barindi nilelo inu wananyasi wa mwali nga mjumtilwa haruma ajali ya ujima na wanyi hawanyi eba une prefe mwali utushinda hwanyisa kombe la maelebo prefe mwali sikafikiru kabo prefe mwali ngojo kubalusu bilwa wambe ukano mwezo mdezo kabatsi ruhusa ya nruho hanyamba hakangara nzoze nyamba zitsangaye shakweli bo prefe mwali no abonda na banunde bahati kaundo ya hajabano akabanu nyi wananyasi wa masiwa ngari mwambiaone nyika mle wa mambo kaya tainu hatwa inu keja tilwa mwashesi wa shangazija bakarja jokubale opuza madzi uo shatsa inu ikautilwa mwali elelo nyi wananyasi wa masiwa ngamjoka ujawanyu nje mkubaliza sharia za mafitizo maudu mdobira mambo kanenga zijenge mrendao ni nai haunyide mjirando nai hatu wa hamanda yunika ukubalende ya tilwa mwalesi wala mwali zabarindi wa mwali mji uwe wanyi hawanyi wangegari parao mashababi wa mwali wa siasa walo opoza nemba ezinu kaka mjajuha mwaradanzi mwamba ukanakari na ukubale mafitiano hokari hata mratike ndani mruhamba mahadisi ukana embaye zinu ngeri rendo nai basigari ambao nyi wananyasi wa mwali kaka jamonani haruma conference mwamba ukanakari jakubali na singari tofanya bunjilio basi abo nyina ndrabo akaba nurirambua bakomori wana opposition wakawamba ukanangwa wajoka ufanya ziara harumale si wala mwali harumale si wala nzuani wakauja watoweno tiinu ya ukanoa na nyasima opoza watendaru mwale si wala mwali
haukamwishie diskuru ya juzi na singa sigarambao mwisha diskuru ya juzi azali ho parema journalisti beti salama ya subutende yambie ezo amana wahari tijide sempea ya wambie ukana henye vanulelwe yuneka tija barengwa journalisti hende hafungwa mtije mwamba ukananga mjuhamu njemu mfungue ikaka tinaze wajibu za wanesokaye journalisti awe mruwa garele wanao ani shode sheiti so shaja shatilo arumwensi hatuin pongekari mparaoni nyima opposition na mnati za tabu hanyu na mtoweze maliza hanyu baza likatina wanurahano mijini hanyu rimabi anukaya engaza liwoyi hatokubali ya ukaya ngabo mabunjilio ya hembaezi na mabunjilio ya loki nyume nembaezi wangu wajojo juende wajitamke mjemo ono mahala hajoka mabunjilio do wangu waloki nyume nembaezi hawengeza liwoyi watoto ulo hatua haukaya izo dizo msahao mwamba nyimlo harumwe mbaezi gari himao hunu waloki nyume nembaezi wa himao hunu risekula ne mapumpua wallahi rijum msambazani nyondo mlone mbaezi hiyo wallahi no wengu rijum msambazani nyonsi pia shayo tide daraja ranzori waswili shanga mwanzawe daraja hiyo iwaswili na mwanzawe daraja hiyo waswili na singara mbao ike daraja hiyo waswili mamilitari na mtawe enkodo inu ike enkodo ya wandu walo harumaezi na enkodo ilo harumandu watu harumaezi mjemo ne kakarja wapuwe manyo yayo garjo warende mabule hunu ontipia wabila rasuli jamrengensi hatu inu fanya hama banu shinu gasi harumateya halafu bake wandu baba nuzendrogosi nombe sezo hezandu mpenya ikaramba ngabo mbabiza wandu ambesewo uhampenya na mjaba numrifanyile bila na mje mrifanyile bila babanu kamjabanu niwone sokana emuwahe daula hafanya eizo sambi yafanya ndazi eizo ikililu yafanya ndazi izo ndizo mkuwonesa banu emasikitifu madziro ya hanyu ndo kabanu ganyi hama nga mrongozao malaba ye mjweshi ya jebwa komori uishemana adamu mkomori ya subutingu jobanu aringu ujifereshe yo harumwe mbaezinu bari ngabo wandu wapatao wana wakomori mapesa wenda wefanya nrongo ngani mwambie nukana mwengo ni ujinga wa hanyu mruna nambie mru ya renga mapesa yani kadaba ya mbendaji debrie edaba lani kwa milioni hau miliari edaba ilonga lijokonda lendela fanya ndongwendi vanu haina mru mwenza irumbi na imani weka renge mapesa yani kadaba mwesheleye weye hunre namna ya ufanya ndongole dabalila likenankili buruhani hamidu hosingani wade ya kanza batike daba hauka wade ya jaya unda likoli za mihono hazi wade ya unda likoli ya ukaimwa na muhambu ya tsirohea simoroni hajaha violewa no habunga likoli jo ijo yensharu male bavula hambu wade ya kanza mwanake nankili buruhani hamidu haja hundu namna ya ukanana ribu wemba biza ekoli tekniki le daba lilwe daba ngalijo hendo likoli hula la some mwono hazi ngalijo ukanankili abungu jojue namna maudu ya joka uruma mapesa shenda majine mrenge mapesa mnika malaba daba inoka ndo lafanya mapesa dahu ngale ndo lafanya nrongo hindi yabu yomwengoni mwa ujinga unaulaba wa hanyu ni wandu mdefandewe mbaye zinu shaka mtuanza zamba tishia mjomba tola na wema sikitifu madziro ebanu ni wandu mvumbwao umari mirali hauko morimanza ebanu wakaba na mwanadamu ujobanu ya shindo yamba kwa morimanza nzima bari hau amir mirali nzima bari sha haina mru ya jobanu ya jaya kome umari mirali nga mrongozola mneja na wamba komor manza ola mneja na wamba amir mirali ani na monema ani kabati mwanadamu mwenzankili ujoya vumbu watu kufua lo ulaya hakauli mazima sha
mrunge banungurongo ani wallahi siwono mru za hensu vungwa dzina sha wallahi siwono mru yakauvungwa mirmirali ani hate malomo ya hahe hama malomo ya bildizeri halafu baada yabo ani hamale le domole dzima ngalendao lendela kashele le kafulila le domole dzima lijali puwele le belilwa hunu amirimi ko ani banu ndizori kuzamba kahenge haina wandu wajuka le longo defendeo yezi wakenenda mna ya jesprime wakenenda mna ya urongo wa kalima dzimali sudore jezi wataka dokume bayu alama ya mwanadamu kawata nsutwa nambe ebanu hulaoza lwa mongoli au banu hulaoza lwa daba au banu hulaoza lwa mruhindi gekwezi watukufu wa Komori indensi hatu ngarongozawe ma opposition mwambia nukana na mjuhedi ngohi au mribulerife na mribulie baba nusinu paro mwambia nukana henge ma opoza mtilo haruma butei shabo matilo haruma butei kamkara dhejo shinda ya pale busho mwarohanyo ntipia ntitofaru mwe butei yon ntipia akanga mwanao ni wandu madhuamana mwambanga mwanao nembae zinu mtilo haruma butei ewa faunda si rahimabo jura mbokana henye kamtoa wa harume butei siderifao ewange ikablisha njevanu njeni paro wa Komori wonsipia wende haruma le bunjiliyo la mze wa hatu mze Ashrafi mitsimji yekanji jana mkataba daminaye shawali hongu wone soka ya asha ngebido baturike hawinji ya dunia juo kaya ngariye ngao le krimineli la rengensi hatu izo ritahao panu sikari tutsaha mle haumfubi haini jotende ya ndrongo ikao ngari wonokana nde masulaha ya hensi ne mwanansu kozo ngari jokanda kao mwishi ya juzi siundana na mwana ama wa mbaba mzima haruma mbwana siundana mwana ama wa mzaze mzima haruma mbwana na mwanama wamba kemsi washimbuda juu na mwanama washiwashili wauti ndu zangu shawahimi wamba ukayano bodezi rongo wa baindensi haho indensi hatu izo warongo wa huri rongolea halafuna mwende maone etafauti ya mwanadamu ikaungu joka unjambeboni vatina hata mbamzaha mwone mwanadamu ikao nguyenshinai shama udungu joka uyenshinro vatina mbamzaha na mwende mwangale mwanadamu ya lima mda ya simbuha emafuya heyapuha ya wala mhogo ya jaya hunda ula mhogo unikiwa wanruandwa jina watu parwenda harume malima ya jaya hunda ula mhogo mpaka mru ya fuarie nge ya mna mhogo mwanama kemsi hambano tijau kemsi wandu raka wana nao kemsi wandu raka wana nao kemsi wade mru ya kauhabano 24 heures sur 24 heures ya udefande mbae zinu no muono ezo ya rendwa wanaritojwa walanda hubira suparo waona harumaze rezo wajalelo inungwa hundao 10,000 francs ngwarongo wao kemsi hambano mi mwana mbuda juu mi mfusha mikenze mi masikini shamiti mdu wa mchele yawange wa Komori naritose emne jana bani hatu wamba kemsi washimbuda juu hauka haonesa ungwana haonesa ufahari ila tidehena mru kemsi halimi hawala wakatahe mavuna hamba dojawe meyamna mhogo banu hamba ashati jau ebanu nsojo hobo hema fu ebanu nsojo hobo hema bawa njelimiye wandu nsojo wanu walanda hubi wacha warenga majuna ya mhogo wende zao halafu mimi sikundoka utamna mhogo nyenye pakanja nende na himile mru ni mabe nibe mna mhogo hoi kemsi hambano kena ukiri kemsi wai mwana Mkomori na mumtineza shemu yao kemsi wai mwana Mkomori na mumtineza shemu yao na mumtinieze shemu bawa haonesa kawai mwanadamu uono haya waisi mwanadamu mbungufu
oisi mwanadamu mmezi na ndo upulilia ezi au ya pulilie mbaezi noya aminuke mwana mkomori, noya aminuke mwana mkomori yabonge dari husaluyeo au ngam husaluye au akomori ngwa husaluyeo mwana nyasi kemsi haukahuone sokaya wema hula shaze twabia zoka zifanano na bandwi ya walo hula yabonge mwana makemsi huoneso kami mwana nyuho wa mbaba mzima harumwa mwana mkomorukozo, huoneso kami mwana nyuho wa mzete mzima hamwana mkomorukozo ti aminu kana kuna uniona mbaba hano nirema uke kwamba ukaya side namna hiyo gamine twama na minga mushukurio haukailade twama na kahilinda haina mwana mkomori haukabanu zinumu zamba ikari jabanu ramba masuala o alomanga wani washeleya kejantosha haukami hanza mwana mkomori ulokomori ya subutiba he ajibu izwe kaundo na zirongo wabanga sikomori sonti pia wadwele wakaya ndensi ya hatu ikale lo inunga wajuka ujawambe ukananganyi na haki banganyi ulaya ngama ambawe zo manzao ngesi rilo hunu rambawe zo ranzao ngamlindo au kabanu zinudi zo razamba eka mbabiza wandu beshanga wandu wako hanyisi watamba wajuka ujawawe wandu eka mjabanu ngamfanyao bila na mrambiye izo azali na SGG Fatihu yafanya rumwensi hatuinu ba hambu bakamba biza ekole tekniki wanudo waja wazibaya babu ule peshi ya vwaju wanudo waja wazibaya yabo aminuka banule lelo inu kamna ujabanule lelo inu ari lelo inu ngamjomrenge mharuma na taji mkaze mru bari batilwa pare yowajibu raisi ya tepare yowajibu raisi ya wahelo pitali ya ndelikoli ebanule lwe inu ngamjoma mbe ukaya ngariye ngao na singari shukuri yao belu bahati ya pare mbajini yemitsami huli ya tsuparo jambajini awe maisha mwana mkomori ya timu mbajini batulwa pare ani yode razon ya hanyu nyima shababi njoma numjemde fandeo embaezi ngamwamba ukana bada mbajini batulwa pare mwana mmembo juu awe mru mmembo juu ya tsuparo enda mbajini awe meshahe ya hisa maana banulelwe yinu engeba undwa jumba la lopitali la unono kuu lilomba jini abo aminuke mmembo juu hajo shukuri ya belu mfano de paretilwa ngwendo lopitali mbajini au ngwendo harumwa likoli ya universite nkuu mbajini shehe ya mru mmembo juu mfano au mru mkuwa mfano mbajini wongondo ya tahendi yawe kaka jenda pareti no mbajini kajaporo enda mbajini yabo emeshahe ya muhimilia bari batulwa pare mbajini ani ngamona wana ndrongo watiti amando wa mashababi wa komori zo ambao no ala kuli hali nsi haki ebonge kwezi watu kufa komori nari wanemba na inwa karno kubali baza mabango rawa ho mijini hatu yalati mabango ya hwanyisa maele yalati mabango ya hwanyisa maele yala mabango rijo hambeza mji yala mabango rijo hambeza hensi akensi yenu ya tonse pe ebanu le longo jo ujunde nzuwani ujunde mwali na mitingi ya haho shasiri wanonawe karno jo henda nzuwani na mwali ebanu huhulezi siwa zenu haudeze robo mbili wanikao atijabu wa komori na rijoe mkomori msido teza banu mkomori kanyi bae banu mkomori utiteze utiwonoka mzaha mtiwonoka dezira juhamo baka dezira nje juhamo inu hatwari nziro wakani komjini hatu tina ujua nambe eza hensi ya hangu weko zao banu dabo mlomba ebanu dabo mlo wandu hindi askari na ukubali mafitianu na singari jo henda mwali rafanye siasa ekenko donge jo handisa mwali nge jo handisa mwali maana singa zijakari na ukubali mafiti yao haubo prefe ulonga zija towe mafitiwa mafitia he prefe ya toa mwali ujewone bakari na ustahi hata
neke nabo marizia bo place independence shahumala honi hatu na mabango ni hatu amono hama ngamjohenda kiyama mbabiza maprefe mwarengensi hatu inu ngamjohenda kiyama mwesheleye kamrengensi inu muibadili na bahasha ya rali zuizili bo maprefe kari mwambia nukana nono karjala haurudi ngekwezi watukufu kaidini kazebanu bamu aminukana ngamina usiu hizo ziunda wensi hangu ebo ngenga mlindo amlindo mruha ekangu jobanu yajeya njibu na njibu izo na hamba banu ya ukaya bawawa ekol tekniki wanuwa zitashonga mje mrambie zendongo azali ya loni izo baba nupare ya utimendeleyo yotide alama ya ukanarjeri shukuriye wanru shukuri ya raisi ya waha mbabiza luzi wanru shukuri ya raisi ya toa shomaji kama ndo anza mwangalie kamjato hunda shomeri ya rudia seme au semdwe shahaina shomeri ulwar mwensinu wade ya timizi universite wade ya hunda baki wade mashomeri walokomori banu harumemi jihatu heni ya soma universite ya timizi wahalolwa katufanya hazi wahalola katunda hazi yafanya shasira tu rarudi ya likoli hambwani sidera jidebri mria hunda mbamu hono hazi ya kensi ya somaharaka shahaina shomaji harumwensi inu waude mabashelie yabolelo inu ngamtokoja mwambe ukana mpuwa ngayo harumadhwali Muhammad alinu wangenga mu amlindo mbandema ila yangwao Livingstone sidemba bizandema za hatu hunu ngazija hunu bazo kazija heya zendema za hunu ngazija zo ntiti shanga mlindo baba landema lila lambao Livingstone zila ndema zilo mwali zila nkunkunku zila ngamlindo baba landema lijeba nulijeli njibu izo na hamba bana kanga mina haki hensi ya hangu au nsina haki hensi ya hangu nsuli ndamnande mamtiti wa shingazija wanu ngamlindo baba landema la shimwalilila wokweshi zungu lohangwa Livingstone nelijoja banuli njeli njibu shana linjibu haufaswaha yati njibu hakalima zima lidorejezwa kadombili nge hatanda yabo ngamumbosholoni marhaba menji wa Komori mwaka uridunga nanu wajo uridunga banda banu na bosha marhaba menji wanama wa chaîne libre de Komori habar za Komori asemsiambeni Komori duna news Komori actualité na umakini showa Komori nyonti pia rwalobo nzeru walo dani na amini ya ukana embana inu ngarjo hizingara na singarombo Mungu ngarjo honandro na singarjo honandro na singarjo honandro na singarjo honandro na mwambe amina bensi inu shinsitea wanu wazalwa nimba wanu wazalwa nda huu eza enye simwambiani munde namna ho wade wabushini munde namna ya ubaya wala wajono wade watijebanu bangejo urisa guvernoma ya kamili nyi urisa yonziro tena horudi mje muhe mabumba wa uso abo nyitso joka hama mazetwani bongehenye kamkalilie mabumba ya rati joja ya muheyani ba guvernoma ya kamili ya tsuhana mru ya hana mbasuru ayabo yarudi hajaha ya mabumba wa uso ilo kafaboli wali hatanda yabo. Assalamu alaikum, karjona na wakati wa satse na marhaba menji.